korte thaveng le west bung mung ten tuyan lak na mun solar pam mung ha te kan clear ho do nga tuna kan hmu mek hi korte thaveng ten ki ani an litar noin hin dong siam ani a omna mun hi emo quarter bul ni in health department ten mun ma hi khotlang tanan pe ani korte thaveng tangki hi distribution line pathum achuaka line ni hian semani bera line khathian chawmani tamlem lowa in ki chung le chung te han bi le zok zok don ta ila la ya ting ki chunga in te kan hmu hi ti thiang hlim na tura asong bo na mun ni a chlorination khol oma ta hian tui ti thiang hlim na tur kha song bo langa song bo zo ting ki chunga hian leilu tin chang chon tui hi ti thiang hlim tur ni quarter tunga pipeline rong kala hi online matanga tengkia ron na line stage 2 ulal plek le na huan lampang hi thiang ang kan han khiranga soifia thei omang ang kan an soifia boktura ngaila angi kan hmu mek pipeline hu tai tengki kan ti thin khan ye litar noi som don vel ni angai ania emo ko tak tengki nen thun zomin te hian hu chunga sim thei ro man na siam ani kan han clear ho ber tur chu stage 2 kan ti pulal biak le na huan pump house mun ania kan thei angang kan an soifia bokanga e pam mun ma hi mun thuma a then thei anga stage 1 pularam moya huana omin dil tlanga awma anni chungin phal takin mun ma nan pe a stage 2 kan ti hi west bungun le korte thobeng in kara pulal biak le na te huana da ania anni hian phal takin an pe a tun meka hian tui lak hi jilui le sakhi tui lak ania tui po a thato khat hle ani stage 1 a solar plate hian intake tengki a tui te stage 2 ulal bek le no huana pam chawa chuan stage 2 hian korte thoveng le west bunghuna asem dar le ani
kami. solar pump ni pawaran chem thuwa chuan a tha em a lian sa thak the chuan i pump bo a tha em a chute wal chuan in ni zum mamo ani na la hi lang re thina ha sama ani mo hi chuan ve no no thina solar pump la nei de tur khuwa te ta pang kan re ka na tha chu a mun ma thak thin kur tu ra nia zin chu ka tanga lai tlang ni han mo at sela do tu sabani Parking araw kalting ni mo. stage 2 lalbek din huan ania house le bung pate sulapet munte an clear hodon nila so le te hian west bong on le ko thloveng am khol choma tuna inte ka mo me ko control room ani ten ki chung te hian bel chen me la ten ki hi liter noi thum asiam ni a ki lai chip zum pathum kan mu ki filter tanki ania chak ber khi sedimentation tanki ani boka yes and I don't kai khop maya huain pang thingim ti te tanki le pang housing car pipeline ali ko ngim ti te san phang hena hriat theya tuna kan mu me khi control room chhung ania buang khuan west bung hun da ko thogen pang khol pang hi patni oma set 1 set 2 ti aswe nia
ai pam sok the ni se tu na chang ni pamania chang na se tu wa auto na kan mu hi sedimentation tanki tinia stage 1 atanga tu ron pam chau inte atanga tu ron pam chau khata hian ani ang angin ron pam chawa heng pin dan sang sanga hian pam kan vak lowa in ban lek phajin in filter phai zela triau chu min kian sana min kian san lai in sedimentation tanki a hian in pam thale em ani tu ya kha ton hu hian khop mai water flow luang khain filter tanki pathum kula chhip zum pathum kat bo kon luang lu le a tu hian filter tha thei khop pai an tang ang ten ron pang chawa khang kha fin takin on sedimentation tanki te filter tanki thian lo ki fin le ani sedimentation tanki a khat kha hai tuna kan mulai me ka khuan water flow siamania pipe in nen zom kha a kumi chhip zum pathum filter tanki a khuan alu tin filter le ni filter tanki lo bi chiang do ni la hai hi filter tanki pakhat na ania lai filter tanki dang in le ila filter tanki pathum na he lama hen om le a an en le do ni la ai filter tanki pathum na chu ni chin kan soi tong khan korte thaveng le us bung hun te hian hol pahnih ve ve manga awan khol pali ni chu setuan setu te soi ania setuan changin pamania chang le setua khuan setting atang khuan voltage te khol chak zong rpm ti te thil chi sang sang kha akon setting o siam rem rak thaya ei hi filter tanki atanga lu tha ni la tuna kan mula khol tu ta ni kum khol ta kuan facebook mun le pot aben lama apamma akang pui thuin pen pam te hi automatic da ania manual pon pam thaya automatic da hian hadam kha ka heng solar plate te hi solar bal te na lo bo ve thina te hian han silfaya fai ta ka handa te hian awar te han pe chuak chak thei dewa thak tu tan po hen na hi tam ve khop ani solar plate tam tak mai sil ten ngai thin ani te hian alo hlui to phei chuan current leak te pom pal thei ni ya phim khur taka sil te po atul na chen on ve bok ani item chu kan han brush fai to wa he lampang hi mabak churani khu lai mi khon che pa man atuma thei tak mo a thei ni chun youtube pa kan ko mang che pa man thei lai mi khu rob bena u nia he lai mi kang val ela
intake lampang an thlir reh dawn ni la pam kawng hi intake kawng hi lei thar ania min du em em mai a tuna pawh hian clear chho mek ania department lampang ten chak takin hna an thawk a khawl hmangin hian clear a mek zel ani helai kong kual lai hi kong thang lampang hi hor na salu tuka pick up tan po tang tlang ngai na ra kom lo chak lam hi la hek deuh hek patanga ni tuna kan hmu lai mek hi sakhi tuilak na lang mani a tikhuan bawlhhlawh lian zual lo dah tur khan thung rem ania chu intake tanki te siam ania tuna kan hmu ang kon ku pipe ko eng si deuh thatin rem ania takhuan a kara tuiluang lutin khumi a chung pipe ko a oya siam ania bawlhhlawh luam tlang zung zung theia siam ani chuan hian pipeline kal kha tanki lama alu thazel do na ni ti hian tun din hmuna hen jan tui hi chula tha thoka ka ngai ania hei sakhik lampang ania dil lui lampang khula ka ni poka maro chu tun meka a chhia a chu siam thatu kan khol nen luangaya khulai kan ti ko ka khu bawlhhlawh a tang changa a siam na tur ani ti hian tanki lam kan khazelila alui po hi nuam khop mai ti hian hi sakhik lampang chun nia tuna pipeline pahnih kan hmu hi intake atanga tanki luna le tanki atanga pump hose tui pump chhohna lai ani tui pump chhohna pipeline ani kan hmu hian lui te pawh hi nuam khop mai a hei a hmun hi daia kal ngai vak lo te tan phei chuan nuam tak tur ani hian tanki lampang kan pang thla zel anga nakina a pump house lampang te kan la ron tlo dawn nia san pipeline kal thazela tanki alu thatur ni pipeline so lungpui pher nuam deuh luya an hian chuan mut chol han dem der te nuam thina chakom thina với nia po hian intake kong a hi JCB mangin clear mek ania clear zone ni huna dilui lampang intake pipeline chhiat kan han siamanga tui hian chon min chom hne thok hat turang ai ani
hian tengki kan thing that thre pa ma khri tu ten om nei lem lawa hian intek tengki bul tengki kan kan lon thleng chho thel dawa dawna hei helai vel hi lui hian lei ma elang te ti tengki bhot bul hnai te mai ti so bin na se pui me ma ni om takani intek so la tengki hen mun hi te thei liter lawa nuai thuma siam ania hei a mun vel hi kong tang lo wang an lian him khop maya kong te tlang to lon boka kan ka fai nga helai tengki a hian dil lui le sakhi tui lak te lawng lut ani hei tengki chungah hian inte kan hmu khu control room ani nia bulami khu ban om khu solar ban ania street light ban zana le te pawh hi na hmun hi a eng khup zana po a eng kut hmun le la pawh nia a hmun nuam hi khawp mai kla ko ilo department lam le watsana a socket ve ha fual le tu ten mok thei me to kan tla chu ko a me nga tun me har satna neu neu om te pawh han pui pui zung zung a tui pawh ai hian har zawk a khutlak mi putin an bawm thei be se ania tuna kan hmu mek hi dil lui lampang tui lakna tur laia tui lianina tih chhiat ate siam ni in siam zawh tawh ania tui pawh tha takin tengki ah hian a luang lut thei tawh ani